Kanigday ko All India Radio Shillong ko kubor ban pulido Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaga step. Menteri Korbarri ke Sarkar Pedeng ulong bag Sarkar kebo hakmat ban kentil yagi jingte jingshna hakitan kapot kari. Kameghalaya kalkan mau buram yu klawat kejat benreu khasi utirat singsiem hakeleng ko sngiap jong nen kesngi. Meghalaya sanspa nyongut ki beriau kilio atmai ke jingpang COVID-19 henen kesngi kat ba sanspa prapusan ngut kilakot. Bat ke Sarkar Mizoram kan penjari de ke jingkang dam ba kamper king nado menta kesngi. Haswa bingina pash ke kubor ke babnya ina syashkor ke ni ke jingpen bana ke badon kam. Na ke jingdon ke jingpang COVID-19 ni kentui ki nong ngap jongi banom kensting hendrai banchim kilat jingada baro bar kito baro ki bala saup san snam garta shaneng ki bala dep megawatt benikong jong ketika bakin megawatt baar on dala de kapor. Bo iladi ha ke jingsngan bat bo ikini ki lightly ki rukom le ki basuk. Dengi ki mas penjingai ni ki wei sat khot bahaya la ki kiti bat kedur kemat. Na gebenta ki jingtip babnya alor ka COVID-19 pila ban phone ki number yarap kari ki badai not iwei ar like ndai nyau pranot saun real but iwei not nyau san. But ki number yarap jong jela Meghalaya ki dei iwei not pra but iwei not nyau not. Ka kubor ka babnya. Menteri Korbarri ke Sarkar Pedeng wa Amit Shah nin kesngi ulong ba ke Sarkar ke buah hakmat ban kentiu ki jingdon kam bat ki jingte jingshna ka than kap pot jong kari. Habakran na ke jingelang penkup buram bakat pra jong ke Border Security Force New Delhi wa Amit Shah ulong balada omla ban penklan ki jingdon kam ha ke jaka kap pot. Ya kini ki jaka badan ha ke jaka kap pot ru on omla banyada. Ulong shushu ba kene ke Sarkar bamenta kalala abachna 1,000 nyospa rupsau kilometer ki surok hagathan kaput. Ulong ru ba an pentikna ban pendep ke jingker sainersha aga jaka kaput haswa kesnem arhajar arpuar. Meghalaya ya kelengko sngiap basispa prapun reu jong klawat kejat benreu khasi utirat sing siem narakhe henin kesngi. Ya kini ke program la penlong da ketenat Arts and Culture ke jela Meghalaya rengkat gajingnya terilang bat ke Meghalaya Model United Nations. Commissioner bat Secretary ketenat Arts bat Culture uba FR Karkongor ulale buram yang undang yele latlut ke Meghalaya ubale kon menyadai ke rilom khasi na gajing le don bor ki pareng. Ha gajing keren jong uba FR Karkongor ula keren Jepang gajing no senyang utirat sing ha gajing yele latlut. Menteri Rangba ke jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma ulong lengba ke Twitter badai bankan mau buram utirat sing boleh kun hadu pun dayap banyadai ke rilum khasi na ke jingle don bor kinong sinsyar pareng. Meghalaya sanspa nyongut ki beriu kiliyot mai ke jingpang COVID-19 henen kesngi badakini ke jingdon ki beriu ke badang don unuk nyang jingpang kalong 1,000 prapongut. Kadba ki balakot henen kesngi pat kidan sanspa prapusan ngut. Kibla khlad na gajingpang COVID-19 henin kesngi kidan prangut badakini kajingdan kibla khlad baro kalong kendai spa life kendai ngut. Kajingai tika yada na gajingpang COVID-19 he India kala janpoi saupo klur. Katenat kokot gakhya ke Sarkar Pedeng kala pentip bahapo ke program ITK batamai kabala sedang menha ke arfu terik ujeliu. Ladap ai life kendai klur kendai pun riulak terligi dos jong ketika. Tanghin kesngiru la aitika ya kumba saufu arlak khat arhajar ngut kibriu. Hagawai pat kalyang gajingdon ki bakot na gajingpang COVID-19 he India kalakio syaka khandai punyo point lai iwei na kasispa. Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills kalapentip balasya ya katuk ani ki kam sports sa district Banpli. Kini kikin top ikitu gibame tengku para beriau kum gajing siat khnam gajing nya cycle gajing la kai golf ke lawn tennis ke badminton batkat tu kan ki wei pat tang badai ban bot perking yakila jing ada na gajing sapriang gajing pang COVID-19 hendrai gajing la kai badan bat kinong pet kai ompat sya ban penlong yaki gym bat ki jaka le yoga la sya ban play tang baki hab ban panjing betchwa na ki incident commander. Ka curfew miet aga district East Khasi Hills kan terekam na dokopor nyo bejimen miet hadu san bejimen step. Ya ke jingyat ki kalika mai haki than sor ha ke district East Khasi Hills lasha laipo na kshispa bat ki than nong kendong lasha sanpo na kshispa. Ki office jong ki school bat ki college kila ban play tang la laipo na kshispa ki nong trei hadin belada panjing bed na ke office ka deputy commissioner bat na ki district school education officer. Kanigo kubor kawan cepi nak All India Radio Shillong.
Ka Sarkar Mizoram kalapenmi hukum ban penjari daga jingkang dam bakam perking syusyo nadu menta kasngi hado ka arfu sauterik menta ubnai. Ya kini ke jingkang dam an pentrikam hagatan Aizol Municipal Corporation kat bahai kiwe ki benta jong ka jela ki bor pindat distrik kin penmi ke jing perking kat kum ke jinglong jingman ka jaka. Ka Sarkar Mizoram kalapenmi ya kini ke hukum bantek lakam ke jingkiyo ke jingpang COVID-19. Katkum kene ko hukum on perking baha ya gejingilit kai para marjan bat syakiyeng jong ki bahayeng bahasem. Baro ki office sarkar jela bat ki office jong ki rushimet kin khang lut lat no tang ki batrai ya ki kam ki bakongsan. Ka dorbar senong tempang yau musiang jawai hag distrik West Jantia Hills henin kesngi kalapendan buram igi dikhot kaseng Jantia Journalist Association na gebenta ke jingtrai len ladia jongki hag por jongka klam COVID-19. U Deputy Commissioner ke distrik West Jantia Hills uba Garrett LSN Dykes ulero ikini kinong tho kubor ke blatrai klam shong thaj ban ai jingtip bat pensnu tho ikibriu syapang ki jingkit kli jongki hag ne por badan ke ne klam. Ka Sarkar Assam hagasian ke beningkong kala thang patba hanin kesngi yau drugs balio kurup. U Menteri Rang Ba ke Jela Assam u Himanta Biswa Sarma ulesyen benta hakniki program bantang yu drugs ha golaghat bat dipu balapeniat dekat tenat pulit ke Jela Assam. U Menteri Rang Ba ulas sedang ya kania dekat bawiang ding ya shibenta jong yu drugs balio kurup. Haba ajing keren u Himanta Biswa Sarma ulong ba ke Sarkar Assam kala pentrei ya kamat trekam ban ailat yu drugs namar bukta ikibabun kilong yeng ban ubu jing ma ya kalawei jong kisamla. Ulong ru ba menchua ke Assam ke julong tangga jaka baya lingba kinong khayi drugs. Ndrei suki kala-kalalong kayo ke bahe jong drugs. U Himanta Biswa Sarma ulong ba wat apadeng ke jing treshitom jong kipulit ndrei kinong khayi drugs kitreilang bat kibor basniu ha ke emlang salang. Ulong bakaan kan penshitom ikinong kai drugs ladalap yaki. Kumba khatar hajar nut ki brio badai na gajat benrio missing ki bala kalapet wer na gajengkala kalentiyat kawa Brahmaputra nyo post na menchua. Kila aban sayo jakasa bajunam habar ka Dibru Saikhowa National Park haga distrik Tinsukia haga Jela Assam kabakisa menta. Lai kerani kene kamat aka jingelang ke Sarkar Assam bayadai bat ka Forest Rights Act hajar hendrio. La ban pen mau hang ni bakini kijat benrio ki juim harut kawa Brahmaputra hajan ka jaka kaput bat ka Jela Arunachal Pradesh. Hendrai haka senam syajar kendai spasan pau habalaki ujumai ka lentiyat kene kawa kalakalano. Ka University Grants Commission kalapenmi ya kijing petha alor ki eksamen bat kijing terekam ki skul ba bat ki college hakari nakadaw kijing pang COVID-19. Kini kijing petha ken terekam na kebenta ka senam pulia arhajar arpuwei. Katkum kini kijing petha ki eksamen jang ki semester bat ki final year jang ka senam arhajar arpuwei haban penlong da kebawan tho asya ki jaga pulia lani ada kebale online. Bat kamdai ban slam ya ka life way terek ubnai banwan da ka bobor renti ki kendon ya da na ka jingpang COVID-19. Haga bedai baga jing sedang ya ki jing pulia batamai na ka benta ka semester basdang ni na ka benta ka senam pulia arhajar arpuar. Dai ban pendap slam ya ka life way terek unai lur menta ka senam. Ki jing pulia basdang tamai ki de ban sedang no ha ka shiterek ubnai risau. Ka Sarkar Pedang kaladep ai Southway point rio kendai klur teli ki dos jong ketika yada na kejingpang COVID-19 syaki Jela bat ki Union Territory kat haduk menta. Palat R point New South klur teli ki dos jong ketika bampat pendonkam kidang don bat ki Jela bat ki Union Territory. Ka tenat ka kot ka kia ka Sarkar Pedang kala penpau bakakwa aban penstat egejing ITK habar ko wekari. Kum shibenta jong ke program ITK hagari ka Sarkar Pedang kala kersya ni ki Jela bat ki Union Territory de ke IA syaki ya kitika. Bat kattu ko kubor kala kut agan ka step ka bala wanchapi na All India Radio Shillong. Ngipin kan mai pi ginong ngap bah ka por prabaje ngine so baga Delhi station na gebenta ka kubor hagaktin Hindi ka banbot ka kubor hagaktin Pareng ha ka por prashiteng. Ha ka por khandai baje nagani ka station pinyo ka kubor na ka than stela mingi hagaktin Pareng. Kapor menta kala janda partan praduna san minute.